Мамышоны курорты шараждышты кақ зонықтай камызан бірін ақамға қонқау. Ишін номдар калак жағғы. Уйты хайфе қушын готта сағат еріштоны инвестицион райрышты корпорации директор Гуккаты Таймураж. Яны хаштамгашка курорт мамышоны рашты программа арашту сыппарк абханай. Фацаджу аларажан сдуа ратан фандаджи ашт кақ зоны ғон трассай, ама шнышанко той хахонқау калак араштад. Яюма якфажуат фонзмин сыппарша да гектарым. Штаймаш аражды што олам хашан трассаты. Балцаттан ратан фандакта автодарттар. Пламмагашка мамышоны қамы фажына авчада куштабынаты. Гананишыма ноджа фылдар. Гуккаты Александр Кудразырта автомайныртака барагышты шайраг инвесторты. Шакушты фаткавардан архканы орыше экономикон рашты министрад. Архайнс жахыта ама объекта инвентаризации штай культурон хажната усыбынатты бака аққанын алып. Кушынс автомобилон тунел раса арашты фарштайлдыр.